Tini jimi misri kenai ngotongo ang tabung norong no misri kenai pununa bagai thangai tongo ang norok poilen jim paithak dronai tongni skip khayoi music kore khimaroka nok sayarok taban sukti music kore hine rok sayarok taban sukti engkai channel program phaimani bagai ang music rimandia engkai ani obo engkai bolok channel bagai ang music rimandia music rikhengkai kisa channel program phayo omni bagai sayarok taban sukti full video naidi norok buji mane Lakshmi Tripura ang Kumpuy Academy School of Pass out ang Tapo Government Degree College kumlong opori tonggo ani hobbies ongka playing game inke travel kanyan mo chugo ang country thangoy inke ani ML live ongka lawyer ongnani thank you jatong na funga ongka Resmi Tripura ani parang karo ten waja para ang pori tong man kha hokotisha English medium high secondary school ani hobby ongkha dance ani ML life ongkha teacher ani ma pani bungkha Sudasan Tripura ani mani an pani bungkha Uttanasra Tripura Nadi busuk naithotok ke tabung misri kenai phunung tong nadi busuk naithotok norok tai bu khana phayoi naifimano nadi busuk che ektik kurung nadi Jotong nana program te ani mafani soman rong no ani saksalai rong na sini judges rong no hambaya palo bisikatalni ani bumong ongkha Gonopriya Tripura ani para ongkha hokotisa ang tabo Government Degree College LTB Dolai Tripura pore tongo first semester ani email life ongkha dofano chubanani chin dofano ani hobbies ongkha risungmani ritangmani hambai jotong no ani bumungkha Susmita Deburma ani bawani bumungkha Dusason Deburma ani mani bumungkha Soki Deburma ani parangkha Hokotisha Kesrampara ang Long Private Government Degree College of Dongkok na shal hambaya phalo taro jing ko khanya rong bo hambaya maya phalo ani mungkha Chandika Debborma an baban mungkha Rajendra Debborma an mani mungkha Mosumi Debborma ang tabo poritongo Government Degree College Long Travelly ko borok honors na hoy ani muchunga rongkha ri tangnani ri bathai chainani Tayani ML live ka borok sa teacher hambay Jotono no Sharik Kaham te happy drink yakaro special judge tai drink committee rongno bo ani khulumung yakaro ani mungkha Priya Debbarma ani baba ni mungkha Vishnu Debbarma ani ma ni mungkha Bishala iro je tasingo nogarayo kara phai manjak thampai nai rong no ani bakhani hamjangma aro khulumung ya pharo aro iro je phai manjak phaijak ani chalai okara ani saksalai ani chalai kokoi rong no jotono ani bakhani hamjangma aro khulumung ya pharo tini
jotono ani bakhani hamjang maro khulumung yaparo ani bumung bumika Tripura ani Thai Jamit Chora Gas Hoba Rotho Kumar Para ani pani bumung angkha Manoranjan Tripura ani mani bumung khai Nolani Tripura ang tabo pore tongo first semester kokborok onas lagoi ang tabo pore tong mani college ni bumung angkha Longtrai Valley Government Degree College ani hobbies angkha Siniti Prasharok Buridong ni tagmung ritang mani ang ritang namusugo hangkai ara ani emelai singarong namusugo gani trop dekhaya ang porok bai sini jang namusugo asna hambai jotono jotono phunggam bisikutali tiring bisikutali jotono hamjang ma yaparo ani bumung rina Tripura ani pani bumung ongkha obadon Tripura ani para ongkha koromsara ang poritongo class 12 ani MA life ongkha ang kaisa singarong namusungo ani hobbies ongkha mai misongnani ri tangnani khulumka jotono Khulumka. I am Arya Dharma, an 19 years old engineering scholar. Beyond mathematical constructs, I pursue my engineering scholar, and being an versatile freelancer, I adapt and navigate roles as an artist, model, activist, and a classical dancer. Hailing from the vibrant city, Agartala, I am poised to grace this esteemed platform of Miss Reganai 2024 to instigate, inspire, and inspire amongst peers. Thank you so much. Khulumka everyone. Jotono puilawo happy drink. Te good morning. Ani mung Sneha Tripura. Ani coming kha Udaipur Garji. Ani graduation complete khaika from MBB University, Maharaja Bir Bikram University. Te currently ani competitive exam ni bagai preparation nai tongo. Te ani hobbies kha as ani profession modeling. Te ketal serumung serangani. Te ani aim in life angka ang buskango TCS exam ni bagai achukna nai tongo. So currently ani abono aim in life. So ang paithago hambaya phana muchungo committee ni borok no asike nai thoto platform. jotok no hambai rakoro ani mafani saman no dai ani sakjalai ni rong no ani bumung ongkha donitarani Tripura ani pani bumung ongkha saibo saji Tripura ani mani bumung ongkha bonilota Tripura ani tong manipara ongkha jamishara para ani ang takpori tong mane ongkha monogar class 12 school ani hobbies ongkha kaisa burudongni ritangmung kai ani email live ongkha kaisa teacher khaini musung jagwa jotong na hambai
फुं गाहाम जतनो तिनिनि अ साइब्रिरा थामजिबा एबा 1435 ट्रिं बिसिकताल फाइमानजक फाइनाय आनि साय अकरा चक्रा आनि साकचालाय ते आनि मनाय संनो बेलाय के खुलुमुं ते हामबाया फरो असक कचांग मानो कचांग हिनावै फाइमानजक फाइमा बागै आनि बुमुं खा जेनि कलय आनि बाबानि बुमुं ज्योतिष कुमार कलय आनि मानि बुमुं शिखारानि देवरमा आनि पारां खा ओमपी बैसमुनि पारा आं दिस इयार आनि 12 पास खालायका मडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल नि आं नेक्स्ट इयार नि दिनाबगे प्रिपरेशन नावै दङ फिजिक्स वालाव के आनि मुचुं मारो खा डांसिंग ट्रैवलिंग फिटनेस लाइक जिम थांनानि के रनिंग रखायनानि एंड आं बास्केटबॉल बथुंका बरिफानो के आं M11 खा आं डॉक्टर रंना मुचुंगु एंड आं अंगनाय के डॉक्टर शिमि जावना मुचुंया आं कायसा सक्सेसफुल बरै हनेबो शिनि जांना मुचुंगु हामबाय जतनो खुलुमहा रो फाये माया से फायनाय प्रग्राम जाग्रा रनो आइ स्लाइ होग्रा त्रे जाग्रा रनो जतनो खतहा आइनि मुखे प्रियंका रिया आइनि पाराके नेपाल तिला दा आं बेजनो परे तुमके कैलाश रामकृष्ण महाविद्यालय कॉलेज परे तो बीए थर्ड सेमेस्टर आइने एमए लाइक टीचर आइने हॉबी को डांसिंग एंड कुकिंग जतनो खतसा